A bo snežilo ali ne, nima veze, zakon veleva, da smo od 15. novembra na zimskih gumah in pejmo jih zamenjati na ekonomičen način. Rabo boš rokavice, ključ za demontažo, WD-40 belo litijevo mast in pa seveda dvigalko. Preden začneš, ga daj v prvo, zategn ročno, po se pa loti dela, gume so nekako takole označene, prva leva, prva desna, zadnja leva in zadnja desna. Ko je avto še na tleh, losaš vijake in nato zapelješ dvigalko pod avto, pazi, da jo daš tja, ker so točke za dvig, no potem pa takole avto dvigneš in do konca odviješ vse vijake oziroma matice in daš gumo takole dol, kar največji frajer. Tlele so navoji direkt iz peste in zato z WD-40 belo litijevo mastjo pošpricam kar notranjost matic, eni boste imeli pa take klasične vijake in pač pošpricaš njihove navoje. Ko to narediš, namastiš feltne z zimskimi gumami in privijačiš nazaj svoje matice, z dvigalko pa potem spustiš avto na tla in ponoviš postopek na preostalih 3 gumah. Zelo simpel, sploh pri takih starih kantah, kaj je tale Toyotka. Tako da ja, WD-40 bela litijeva mast je odlična pri tem pravilu in ne pozab, na koncu, ko je avto na tleh, do konca zategni vse vijake in pa seveda spuci letni set platiš, da bodo spremne za novo sezono. To je to, se vidimo, čijao!